sa ato preamble. Kaya kapasan truth na kapasan mereka. Kaya waktu dia kakong East na tamang malian. Tarapwa East and West representatives for Oneop preamble. Kaya East kakong. Esa para kakong are true para mereka Westway chat pada sini mereka ni well suka wewen ya we is mereka itu orang Mike wewen pagi street pengalamannya wewen wakla west website itu dan semua. My name is Gina. Your mom. Mom is Gina. My dad is Tony. We the people of Oneop, descendant of the origin of mankind and our ancestors, won by the grace of God, inscribed here in this word and principle to guide us and in our future generation. In this Constitution, we declare our desire to live in democracy based on fear of God, our heritage and law, and the way of Maiku, Oneop, and Oneop, now and forever. Gue mengumumkan karena konkursan mereka iya kesan cuy ada warna merah kesan cuy ayo cuy Kita nasionalnya berbulan itu berpengaruh sekali. Leo sangat mungkin pun foto teonya berpengaruh. Dia satu negeri lain ke ini dan paus nama berbalik sekas termurmur. Karena itu lakukan hal sabar untuk melawan gue orang-orang berkuspot dia aneh nyalek nama naikul posalak neanok kita awalnya kosan cuy sama dengan piskor, dapat itu dengan kawas ini dengan kawas ini kosan, ini juga kosan cuy, sama dengan piskor man kan plak. Saya dapat sana, Israel, oh wes apa akom san cuy, wes apa kosan cuy, tapi tu sepan tapi tu mereka. Turun mereka. Renalame Wanzan. Kish Adam Nasan Oneop murmurin ekebe popun haramas measke samya imam nusulkat rafatuke Oneop befanuas iwe yesa pungita lam eki tite paras meaman pore pualisikas tore murumuras kama lani sila penalit sa parala susan malam naramasepwe alang-alang wono kuskat yarane mealik mewe nonon meke posalap meonok yetere fefela kirisa shabu. Awal tu sangat, isi gila ada senang ada asap dari mumpal.
tumitoa, buhay sumikan po sa rohingin. Mereka, oh ilani. Kaya, sige niya, nagro-polis waske, ano ya? Oh, kisah orang ini lah. Dia pasal apa? Mereka, pasal mereka. Aloha. We, the people of Oneop, descendants of the origins of mankind and our ancestors, who by the grace of God have made Oneop our home, have inscribed herein these words and principles to guide us and our future generations. In this Constitution, we declare our desire to live in democracy based on the fear of God, our heritage and law, and of Michael, Pochala, and Oneop, now and forever. Pasal mereka. Sige nga rin, kasi ako ikaw na pangan, sige naman. Kaya gawa natin ka na, basta ka kasi na yun iba i-chip. Sige nga rin kami